Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ne kle asign boro SB wadisi ladon gunu ko balong bapun ken bakria ay katu improdukam da katu wala esa guna Pulis gue nih pik pak baju semat nih keluar Antor News sudah nota ha nih semua lapangap kabahab ha ka distrik West Distrik Tehil pan kabaran mathap bat ka sumkan kanduli nak senang kanduli bandung selapangap ka desa kembang si ho Indo mita masaki ya kaning ganja kamuan sakiro te baca bakunu kelalong kajelong jaman hagan yang senang idang mentasi pang na kaliang i arti buat distrik na kan kejala ya kepala nikmat na West Dentahil da udisi jang West Dentahil iba bi solia IS ringkat batu SP jang West Dentah si serti MPS ringkat na kaliang kibuar distrik jang kahabaran distrik banyak beliau jemput banyak keren keluar ke jinjang belajar mungkin batha atau ketik kawai ke penairu bulan berjing ya kenat ya kerja aplik pai bak penat pai bak karbi kadau tengrai ke jing kenat ki kalau tang kowe amar ke jing thung ya ui jai jing thung obade u tapas uba kita jai tim sutra betul dia kadang ki pelong ki kini kenat halor kan kini konta nak liang ki buat distrik kila karpan kiri pai ba sum san bat hang ni kecil lang kelasip tang kuwi garai kan yusuf yasan mari kalian ke sarkar asam rumah kebersihan dan kan aja da ya ki pai ba penar baju le dap le riang sa to sarti ki benta ki bahab tu sang lapangak dei ki hab padang pai bat jempet jong asam dia kata ni apa yang saya kira saya kini ilam dingin nadu UDC ban orang Basenong baru MDC jong kini kesenong mukro barang tu ubade iba aibor sadap ibon pesengo ka balami hani gajing yalang tentang ni apa yang dia sakit DC na West Karbi Anglong kemarin SP National SP Turki kemudian ini na West Dentahil sila ham SP ini bang tabah ini rambak Selong tabah di kap Selong kia lai Selong kam di rai ba ki nak Assam kin num kin put su ada balik red di Kuba put di Kuba tabah kadang tang kowe ke condition na kalian Turki kalau kidon dia mensuai ibadat tun na kalian ka yang prison yang kalian apa stay karbi tut dia kata kalau apa dia itu tinggal rai dia yang ini ba in wengno itu dia makanya semua meeting kamu kotor kau ba man dia kamu tidak mau rep cepat itu dia Indonesia sedang nak exercise pada kamu ban wengno itu dia yang nampu lebih sudah mencoba karena seni stay ban lumba ban song ba kali ban lumba ban bonora hak we gejaka ban thung piang ni ki hak we gejaka mana satai sia dan page itu tang ni ta noi begila kan tadi bikin ai di kalian kemon kalian ki bikin ada yang udah ini tulis bikin ai ada bikin song nang tai ki on ki si ta bahkan di bakong bakin yarap berubah kamu kamu ba kau saja no ini sedang jan isan sila no kini bulan na direction ba kenal arsim jinjah ni la lapangap nasi kelapan keluar kelapan tiang ni pai ba hadu ono finchen ya ba kata ka asam kan ajing ida ya ki beruji tambah di kenore mana kle assign boro SB wadisi ladon gunu ko balong bapun ken bakria ay katu improdukam da katu wala esa guna ni mo pil arahnya tu pin point am sak tenon skor jong Home Minister. Oh, in fact, kan sedang kami meeting dengan Chief Minister lah sini, para Assam State Guest House. Ini isu itu yang sarap. Nara kajong report orang asbet siapa government, saya Chief Secretary Home Secretary. Kami semua lihat meeting nak kerja junior, ni kalau nak percaya kata, baniyo assurance nak ki
bakun kata bagi lundon ladadon kila ongi mentanru ladadon nuno nakaliak jongki na setai kiba pentot lani BR kiba kwa ban pentumar ya kini kejeng keren esok wasam polis un arrest gitu on the spot un periru ke pagba ini sini bal arrest gitu dia kata harus kinyo confidence kini keren suram tata ya kejeng beneran berbuat ba balade kumba kejulong mencim senyap kini warra saya kesulong satau nam tu kisah yo saya kabar kiu yo bagi dah dulu mau jemput dulu yang hang yang tay hai kata aga subjek ni sia tek kata subjek apa itu apa siar kambuli blok 1 nanum lah banong is pangun beri kerja ka bombe kerja ka market tu kadang deh apa kajing ya kepi jongki regional committee sebagainya ai report lagi jong along member convener juga regional committee juga West Jaya Hills chairman ki members miri gidan ki ya ketu sekren hawai pada forum dengan suap nasional hi pada ya kata district administration dan district police di kapal dei kabala hi ki citizens by Hebrew Joko West Jaya Hills in 100% in happen in lebe ya iba di benle tak hal ki bat kejing ada hot kita ki bat ko desi kam biang ha ni kapor bangin ya batai pada saya kita ki bay dei bat kita gi sia takul market ting gini ki kam balong sensitive omlong ban ya batai than ha ipat ba nu bangin ya keren bangin takul bat kita kita ki seng halang kumi kumpai itu kapor badai ha forum ke badai jaka kebeding sia keren sia bandej am kajing ya kanat kadai bandon hi mar bale ba ye shongkhle shongkhap kumne te kamut ba kat ba ka sarkar jongi kampala ban pentikna yo put yo sam batikna kajing sia kala bandon kumbalong ta Teng yo ipat ka ibat ka ikhtiar jongpi kum MDC ha kini ki ilaka la se bontek lakam ya kani kajing ya kerja lah se mar berkhoi kadi ka khndo nora ka jempet jong ka district council hai te kuno phi pengandur ya kini ki jaka ilaka ba banla ban kam try senan di kiwai per kijai jai benda kajing penwandur kanam desho ka kamdor kam shu ban penwandur namar ka district council jongi kala isu ye ki patas hakine ki area ngila long try mengi ka ne ka jaka tasaka ipat penwandur basa hang time naka kajing ya khaja khaput hi kamen kadai kaji khaja bo khaput bomdon put sam kasikna tanaka ta gadau uno asam usuan ketur na kapor cekpor wadia ka jaka ka ba ngila long try mengil usuan kam jubor ka pagadai ka jaka jungki kapang ita din belajar kana kajing ja ngaku monomik mat pada saka Jatil Autonomous Council rengkat parti do barsinong parti official jong kasinong ila le kran polisi kran polisi le kota terbiang le force makin ai ke protection hang kenang bagi nogrep jungi tilaban kenang bagi nogrep jungi tilaban le on ya jingthung jingtap juki borok khoi klam dalam kejing puni kebangan ai mata khobor kebangan ai mata am long la kino sonong jongi kende banong ji bru ke skam jumut jung perkhat kende banong ki bakhi jumut dawan wei perne kunne dawan daw kawai pat ki perne de kuntai ide bandon kano rim ke skam namar kane ga jaka ka puta boro kate ka badon ko ka Jainti Hills Autonomous Council jongi pala de pejo ka khando ka chap kumba long menta te kabasa hi hangne kalong ba ka district council joki ngan sawan ra ya ka ne ke issue ro ko district council ba kan la kham ha ya ka hi berangkam halai bor pa ka kadon to he senang phila punya tu khantiat ka ko mi na ni ka tingyalang apdang ki art li ki por district apdang ka Jaya Hills bad ka ham district ayu phirai bad ki king ya kher jumut ang to tadi meeting terbagi pemerintah bagi art di Bawah District dan isnya dalam ke Selong ingin isnya akan dalam resmi ke banyak contoh ya di Selong dalam tentang kejiwaan kecongki dan harga kita ibat ke meeting ngiyosnya ke baik kamat cintawa dengan yang jongki baik kali tang na bentar kita ji deng bagi tung
senong ketika kita gitu thot tenelian jongi kum tor pas nong lo ngan yang jonga pumuram pas nong ngahapan ai yang ketika jing pentip setor pas nong senang kum tor pas nong lo kan ai yang karai ke bawah skem na bentar ketika agenda lewan ra akan ini ngasnya banamba na ai play ya ka jadi atlet di distrik administratif namba di police department ke jing namba di SP na bawa ake tengahnya bukan kucing man kucing joki ada di sini kalau nggak jing mentoy dan kita jing kumpa sinong tinggi nagaleng joki po distrik pat kunjung di naparo aleng di SP additional SP kila ay kena asuran yang ikut pinong sinong bah hak bayadai khantam dengan program atau bah dan nagaleng joki kila ay kena asuran yang ikut pinong sinong bah lasa lasa singi lada pinong sinong joki kila atau bah sate kesimnya kecing kile naga bentaman ai kecing yada iki proses ni nadok for step atau anda kelawan phase ini tegani kajing kular jiki ban aji eta hina kalian ka bok bersenang to phi dam dum kam dam ya kajing ya dapat na kibor distrik jong kejalang ya emngi na kalian ka senang kabas nga tanat hi kalong ba ladate ba ka distrik jong ikala ban lek sate kabha ba kibor distrik jungi rukin ya dalam ka dalam pot nang bagi nong song senang jungi ka lek na kabas sate ken yo khamba ga jingsingan dengan yang pai kenjat lu nasi komunikasi kinja haki senam mensua pak kini simladam ki baik-baik ke jungi nasi barat bariang atu keladan kajing jinjar kajing duk nong juki ha kadap kadang juki nama kajing sak puntut putsin ha kau ibat kalian ki bagi pergi kenuan na kalian jungi kumunong sunong na dari spa senam bang yara ante tamron do gono kecing tur andre kecing penjulor iya kecing tung ke daitam naga cinglong jong kemarian andre habaya dai bat kido kecing tur ton resisten teka ka kubari piu pin ai sik si senong lasi ki badem ne dem yang stay kuno ke dimle lani kanu ko benta kanu ko lenti ka ba senong kadang ka buang si nagalem janga kumurang ba isnong ang nagpo nga wa banong ye kinong sumsnong ba nato muta kasni ngiru nagalem janga ito ki nong yalam snong ngila yo ye ka meeting ha ka kasni da kaching yo ye kaching sneng kaching tu na ki po district ro ate pat ha katu ko nga tempat kinong sumsnong ba nato muta kasni kilom jajan wanam ya song 6 ba agano ko namar ba ya ka ka ba ko district la ra ne kalau ngaba suk yang inong song lasai sisni tengah terpat yang inong song ba nado lasai sisni kinom yala inong bikam atau bayar day pada bikam ni bom day ada tega cakap nanti kilapan lek cakap cakap tang nak bertar le rap le jam le ban le ba kata ke cukup ngi nagalem jongi kum dol basno gelada try ya kata balada day keno bekam ke ba ni hapan berkat dari dol basno niat baik suatu kedua pasno nginom penting suruh segi nginom penting oleh segi semhalang oleh segi nubi penjasing tang lada kedua pasno besnya terkam ini lada besnya lada kedua pasno kedua kam yaki hendak kedua pasno kan ayah kita kecing penting hendai lada klaim kecing penting jom kedua pasno lada klaim kedua jom kedua pasno nginom mailat yaki nubi semhalang mungkin wan le yaki nubi kam hangan kesino kecing